Legacy para faculdade do Instituto Toma, Seguridade Espiritual Sira, Docente Sira, Funcionário Sira, Estudante Paul Sira, Estudante Tuan, Convidado Sira, yang aman baru servis Sira, Mas Kristo na domingo. Media dele, papai gini, kami hari ini pati gini tasai ini missa. Primeiro, cada igreja convidaita para primeira semana tempo de quaresma. Igreja convidaita atau ita haro exercício espiritual que temos durante 40 dias amor por Jesus. E a situação atual é nós hoje ita sai honra para agradecer para durante 25 extension bersama pas, lepas hamba kita ikai, ya apa dia? Ne laos buat tidak coincidence, laos buat tidak kebetulan, mas sebuah proses, proses de que pating kita desde luar, existe. Instituto akademik kita, lebih kuy aku forma eman, saya eman lebih bede bermanfaat baik nostalgia. Mos mesmo tempo kita mos durante o tolo kita amutu komisa organizadora amutu kos durante pom kita ohin kita dorong terlibat aku bisa abertura dan esta orientação. Ok, kita harus sincera. Kita harus proses toma Roma envolve o espírito de apostoma atau perdoar do iluminado. Ele a ação de graça para Roma na companhia durante o processo de no CD. A UCI, primeiro curador, professor Dr. Lucas da Costa, SEMC. Organização atual, Dr. Aromano. Setekan sini kamu bekerja sama Roma, batasan ke Roma, kita beliau banyak so mau ini. Oleh malam Ministerius Santo kita grup, kita rekomendasi dengan salah, dengan rasi, salah dengan malu, salah dengan sosial universitas dengan jadi habis motif bertahan dia durante dengan 25 tinang itu semua maka bisa sekeras semua itu kelihatan digna di dalam berupa terus perdalam pantau. Confessa e casalan, confessa Roma, e toma mai, nova ini mama no petosia, kata kasar vida, oleh noi maete. Kulihawa Kausala Tebesu Tamre Akusula Santa Maria Igreja Parvati Baan Jurusan Sirabotu Nomor Sri Mawari No Petrosia Aqua Roma Maroma Kita Main Main Maroma Krito Magnain Sirita Ba Produit Salam Lurita Bamoris Rohanai Amen. Oh
ita karohan Muhammad berbuat hal tulung amin aku halui koresma niya toran dari aten liu Kristu niya misteru ame kadesi baita ba itabot niya grasa wain ba universidad de Oki celebra ba 25 anos. Agradecemos baita niya grasa toma pela acompanhar o processo de orientação para estudante ou siya. No yang momento ne, kami gusto baita bo ang tuhalag ben sa aming universidade. Ngayon, começa si Presidente da Fundação, magning diretor niya estrutura toma, si Vitas Acadêmica, o voto, at tunay amin tuwing Morris Tabor, inahan. Amin ang mga kanus Kristiyanan, kamuto ko Espiritu Santo. Amen. Aquí te invito a la Primeira leitura. Lia o seu livro de Deuteronômio. Moisés será povo no né. Na lulik sesimo hosi oliman ayang fo rainian aku asai ina altar banai. Unia maroma futar oi osi hateten liefuan hiratne. Auni aman ema arameo ida laurai dia tumara Egipto ho ema umakai ida dia moris ihaneba lanuda ema rainai. Nia makakol ema barak to halo na saung bo ida. Ema Egipto sira haloan terteves pasira. Odihanehan sira halo sira sayatan atlet. Ia orang ne amia sai lia panai amia amtua sira nia maroma. Nai roma aminia lian, nai hareduni aminia susah, hareduni ba aminia naha orang. Maroma kasai ami usira Egipto oliman kli maka obat fung oi alo yang Egipto sira tahu teteles. Nia lori ami tofaki ni dane kori harai rainen mayang. Rai denebe susuwen no wani wen suli maka neduni ohin halmai asai ba ita ai hanfo rai dia rai denebe nai harai mai hau apoi ihanai futaroin ositu akru torai atuhanai panai onia maroma futarlia.
Segunda leitura. Lia usi São Paulo surat Basrani Sira ida Roma. Mau alin sira. Escritura di Ansaida. Dia puan besiko. Ia oi buntutum. Ia olara. Ia puan firmian. Ia puan be. Amna norin baini odi ibun. Odian kari kata Jesus maknai, odi ofiar kari kata maroma kalau ni moris yang sisimante, ose etan maksoi, basa, fiar kolara, nema kalalos atau sai santo, nema kata etan nuni maksoi tebes. Escreve. Ema judeo ka ema grego kototu hanesande basa nai dede lala ruang pa ema otu nebe haroha mania basa ema otu nebe termina inanaran dia seheta maksoni maroma kutalia
Nain hore ko ini. Nain Kristus menjadi nuda São Lucas Aquil. Ika tem que levar Jesus, o Espírito Santo que na pono e calaram. Lalu ika si bota zebral. Espírito Santo lorinia bapa o raikui. Nia hela ika leva lorong hat loro. Dia mulai bapeu dia. Ia lorong hirene nelahan bodira. Liutiga lorong hirene nia hamlahan. Dia budekan dia. Oh, orang dari dek atau fatuk sila atau sila kita ba aihan. Jesus hatan dia. Akhirnya nani sona, emang amor sei usi aihan. Dia glorify nia wafatin asida, kori ketudu reino untuk mereka dia. Ika orasnya, dia bolehkan Yesus. Hal belefo o reino ne toma, hamutu komer ipsoi, pasa reino hiret ne otu ika hawima. Habelefo pa o emane, habelefo pa emane be hawu akara. Usukara o tukutu barai hodi hanai hal reno ne otu puni. Zusimulehan hakim nanisona olsei hanai dei onia nai. Onia marama. Pada mesa dei mako se hi anai. Apoi diabo Jesus pada Jerusalem. Tau dia ia. O marama ko angkali. Osoi an kusine bakai. Basa hakere nani sona. Marama kanorin nani sona an susira. Aku sira hai o. Serasitanya o koliman atu o kenta sidi fatu kuma. Jesus satan dunia. O kenta babiru one marama. Dia mobil Jesus to o labena orang. Dia husikika Jesus to o lorong kuma. Lia maksoi. Presiden dan nação comunidade. Primeiro, orang soi mulia, bangunan mereka. Tanya mereka Jesus mana? Segundo, jadi mereka hari mau sih. Tuh memang ada yang ya es cuando se usamos ahora todo ahí la para ya se vivido ahora se guía pero está sendo previsível uma olha às vezes chega nem ya prioridade chega nem ya prioridade para minha ordem tapi
kalau kita ilahitan bisa buat kalian kita ilahitan bisa buat kalian masa diharap kalau yang kata tidak diharap kalau yang kata tidak Allah Tuhan teknologi kita sesuai karena rasa malu terhadap biar kata tidak tahu kita agradecemos los sacrificios máxima liberación. Los bendecida. Kita agradecemos los sacrificios máxima liberación. Nama. Kalau kita campeona, kita reconoce el instrumento, reconoce sinceridad, reconoce cada auténtico, dalam dia punya auténtico. Oração dos pés. Mengaling inapeton siya itarok ang baita ng Roma. At Roma. Tunai behonia hadera haluli kuadesma arai tulung bania kreda be hadera an tandau tulung dia hatene hadobilos tahan dia sorfunu ba funu maluk sira ita aroha atu harai pensong ba ita nian Itania Francisco no na Roma no halo santo bispo sirahoto arai matene di no neonai mai ita nia bispo ita aroma atunai arai tulung ba eman sira behamalaha Anoring emasira beriku tulung sira begia halorai bukur hodi hetan ai hamba ita haroha atunai tulung no halibur familia sira taumatan balabarik sira noklosan sira atu sira firmeti ia maroma hodi hetan dia saising lolong noklama ita haroha atu hotu nebeo honeong olara buka maroma simodoni pagkaong maita sala ita haroha atu homisa agradecimento ba Orientação Civitas Acadêmico Tinang 2025 Amutu com cerimônia comemoração Dias Natalis Universidade da Paz Padala Rua Dolo Residida o tema Reflexão da Amizade entre Fundação Neometi e Universidade da Paz Beleza e Buras Liutan Iha Futuro Ita Aroka Kita bersama Bapak Desira, spesial Pembulador, Profesor Dr. Lucas da Costa, SCN, MSI, Pampoleon, José Desira, Nostra Desira, Busmos da Paz, Pampoleon, atau Roma, Carepens, nos inicios de Roma, orientando solo e a Roma, Mengalman Santo.
Kita harapkan. Kita mau sangat spesial Pak Presiden Fundação Instituto Toma, magnífico reitor do Instituto Toma, decanos da faculdade, funcionários CIRA, doutor CIRA, no civita acadêmica da Ramadi, que é a faculdade. Atau menghormati espírito de colaboração, dedicação, compreensão dia, até preparar muito olhe passar, não para as percebem, tudo kita boleh nyatakan. Kita harapkan kita mau sama untuk pastikan di harapkan di musuh kita sama dalam sini inocência do Santo Silveiro em Carlos 45 anos Jesuína Soares Monteiro de 20 anos Epifania Bernardino Marques atau merauh karakteris sebagai sucesso e amores kita harapkan mau samaremos comissão organizadora CIRA nebe honen rolar organiza atividade orientação de lao tu dalan atau merauh karakteris sebagai sacrifício dedicação durante orientação no preparação para celebração des Natalis 21 anos da Universidade Paz ita harapkan meroma bere buat meroma krohan laik rona ita po bunia hamula hadori nia rona ita futerlia hori halotui penitense koresmanian hari kedua pas nia sala hamos nia klamar at nia benehetan ita laran luat itane tulung no itane dame ami rohani dos Cristo nia naran kamuto ko Espírito Santo. Kita continua ofertor.
Mawari na petro siraro halwatu maromot pinto magnain. Beres yung karamot kao no iminian. Naing tuhan ya sardia buat karang hiret ne, o buat karang hiret ne. Amin aku mistério santo. Amin arong kalep Cristo yanaran kamu tu Espírito Santo. Amin. Maroma kori mi. Asan yuneon pamaroma. Mai agradece na itania maroma. Naing aman santo maroma paraluan waing mapasu. Ne ay nabi maksoin. Harai hati itanana. Iha medan maroma pasmanian. Tu Cristo ay patin. Nestra no panati kung emamatian. Dehanakona ikia itadomi. Itabatulong kira pali bakreda dalam Exodus nian. Dilusian na deraan Quaresmanian. At iha po santriku palang moras no haraitan. At denoneon niya mo kasama rupong aliansa. Libramutu ka rawa ita. Rona ita lebuan no mori surikongkok mo ita maliksira. Tane, amut kuan senakan sira. Kau libutan kalehanian, ane haklat kita gloria. Hori hananu, ita lia ida deh. Tebot maksatu teris nuni ita mo pematan ori sungsan. Kamu dikarang kirap ni ori harai kalwai ni spirit. At nagpila mayan mana Jesus ila puta isi no ran. Ika oras nibelia sarang anagaw katwa karakrasi. Sudur smati. Orang yang mau kalian bensang, silupan yang fokus tuan disiraden, simubang untuk bantu, le habis sebentar ini sesaran pamate.
Nunemos hanggang muti ka nekal kalis. Kuri kadese potenia meskolan tisirane. Sigma butuhotu him. Nekali sarang. Rangayan sa puro alay nibitan imitan ay makukusin na pakaran ba sa Harine kodi anoy ka. Mister Wilfiania. Nai horas ni halo kodi kaligrau kita wakan de Mauritius. Ami asamita pa Mauritius ni Maksoi. Ami agradece também que eu te amo serviço mistério santo diante. Ami haraikan teve sarap na deita at sino Cristo putarisi orang. Espírito Santo berlima na mutu iya isi orang gede. Na yun pa itagrana pare de morai at malik na paridani. Por livro da muito Papa Francisco, a Bispo Visível Cardeal, o Senhor Volta de Taclará, vai ter povo santo. A imprensa vai a minha da paz, deve ouvir em Halotina, a 21. A graça vai para Presidente da Fundação Instituto Oma, a graça vai para Magnífico Oma, Instituto Oma, Família Cira, Funcionária Cira, Doutora Cira, deve ramaan, o sacrifício leal, para o Universidade atau lupa kita orang Syria saya ema wajib awal kita narang. Hari mau saya mau kita petor Syria. Lebih pada teori ke Mauritius, spesial ba ame fundador Profesor Dr. Lucas yang mau sedang SC metamorfologian. Nós iremos ter visto se qual monetário luar. Se o Sirava kita putar olhar nama. La एक खतरा लोग मायामी तो हरे ग्रांसा आदु आमी है तनफात के लिए इसको हमारे कमुत बबीर जबरिया बरामकीना पर एक आदमी समझे और rahmani itu pos musir satu tuan memori cerita baru और मुल्क अहूगा तुहाना और ये kita और Jesus Kristo ita awan Holy Kristo o Kristo é Kristo ba ita manrong pito magnai kamu tu ke Espírito Santo Kajil no rekoma oras ne no walakatin. Termaksoin hanoi ita berani karokan. Ayaman beri oleh kawan ini hanai kanan. Kalau ia beri pemain ita kanan kalau firman ia beri oleh. Oh ini hanai kanan menolak ini namanya. Ada terbang bisa, dia kami berdua pada malam. Kalau terus kami bawa pakai sasal, naik nasayami itu siapa orang? Hari kita mereka ini mau nono, atau hendak kita tolong kita luar. Ami bayar dari sisa lemat kau di Yesusan, wangira mihera di Kristus nak soy, ni kita mai nakolu kau gloria. La Jesus Cristo bol de tu nome de apóstolo Sira. Kau berharap berbagi, berbagi miharami. Kita hamat berbamisana, pada hamat deh kerja ba harai pagi bidang namin tu kita kan. Kita berdoa doa kamu tu Espírito Santo. Amin. Na dami ko ikapatin ko ini. Harap maluang o Cristo de paz. Amen.
Mong ngalay sira. Ramdir pasir de biteron hangkal na niya. Ne magbibiwan maro may kaso mundo saban. Kristo na putarisi tangita pamolis rohan lai. Bakumunga Alisira ele vai ser de Jaroselo, protestante, muçulmano, de Jaroselo, ele é do nosso igreja. É uma experiência que é quatro crescentes e também a outra a filha. Jadi pada Alisira vai ser de Jaroselo, Alisira berhamdinya. Obrigado para paciência. Yes, notables. Jangan lupa.